Izgubljeni mačak. Ulice su pune malih i napuštenih mačića. Molim vas, ali ne kužite, izgubljen sam. Nije naša briga. Ulaz je ovdje zabranjen. Doći će do čarobnog otkrića. Daj mi taj mali odvijač. Dobar ko novi. Zdravo, Mice. A kako ćemo mi tebe zvati? O, to je to. Munja! Ovo je tvoja nova obitelj. Dopustite mi da vam predstavim najnovijeg člana naše škvadre. Slađi od starog zeca. Nećemo ti dopustiti da nam jaučeš uokolo i glumiš facu. Ali nevolja kuca na vrata. Čuj, striče Lorenz, moramo popričati o ovoj kući. Bana jednog pokušava iskoristiti jednog starca. Ni nama se baš ne piše dobro. Daniel želi prodati kuću za Lorenzovih leđa. Sve će nas izbaciti. Moramo ga spriječiti. Imam ideju. Ja Jesam zvjerka. Moj hanja karate razvaljuje. Spremite se za čarobnu pustolovinu. Idemo! Kuća velikog mađioničara. Alo, pruženu ruku prihvatio bih s dubokim štovanjem i zadovoljstvom. Uskoro u 3D distribucija Blitz film i video.